Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Shen ki Pahuh tuli ki Shnong ki Baha Bakathan Nongpoh Ribhoi District kin sayo Pahuh ya ko umdi hadin bu Menteri Ketenan Public Health Engineering uba Renikton Lingdo Tongkhar hakasautri kulalingkot arajar arpulai ula bu yu maunong rim nakabenta bante ya ke Nongpoh Greater Water Supply Scheme kabadi ke scheme sam kaban penpoi shaman lagi triu yang hagi Shnong kathan Nongpoh Kesorkar kelamang pisah sispa lai pun New Huwei Klur teka nakabenta bantai ke Nongpoh Greater Water Supply Scheme lingba ke Jal Jivan Mission jong ke Ministry of Jal Shakti kesorkar pedeng bat kumjuru nak kesorkar jela hak jingbu yu maunong rim la sak hilang lu MLA jong ke Nongpoh constituency uba Meral Bonds EM UMDC uba Balajit Rani u Commissioner and Secretary jong ke Terat PHE Usiat Muhammad Andalib Razi ke Chief Engineer jong ke Terat PHE ke Kong BM Lendam u Executive Engineer ke Terat PHE Nongpoh Division uba Yu Kurba ki officer nak Terat PHE ki nong yalam Shnong bat ki pai ba nong Shnong ya kani ke JJM la launch pai ba ha ka khatsan tarik jong August araja khakindai ya kani ke scheme Jal Jivan Mission ru kam kadai ke scheme ka lawanra da sarkar kami Henry kadwan kata ke partnership in partnership but ka government of Meghalaya but state government baklam ka jingya baiting kalang but ka sarkar jela ka jomi ngimla ban urlong ya kan scheme Jal Jivan Mission dengan pak ban pensutu ipi pa ba kam dei tangga scheme sarkar jong sarkar kami kadai jong scheme jong ka jela Meghalaya hi barok kowe namar ba kani kadai jinya trilang tang bat ke sarkar kadai jinya trilang bat pi ki pa ba nong shong namar ka mat ba kongsan tam hapo ka Jal Jivan Mission kadai jinya trilang bat ki pa ba maki on a partnership with the communities. Baklan da kajinya trilang bat ki pa ba ngimla ban penurlong ya kani ke scheme. Dia kani ke scheme ru la kumong ongai pi sanction ha ka da ka Jal Jivan Mission ka tingga bela sanction ya kani ke scheme ru ka along ba he hadu shispa lai 0.71 crores. Kata gadai kapta ba phila yo chimentoi mo phi ke pa ba Tegani kejingan ra ekani ke scheme ru kalong ka dei na kejinya trishtom jong kinomi khmat jong phi nomi khmat jong phi lem but the honorable minister jong PhD department hajin shisha kuma niete pro baka Jal Jivan Mission ka dei ka scheme ban ai umdi haman lagi thliwin ha po ki thai nongkendong jong kajela kejumi baru jong karihi perkoi di ningkong hajin sisa yim poi perkat bangin wanra ekari scheme Jal Jivan Mission ru hang Nongpoh Henry da kajinya tri borba jong ki nomi khwa jong phi baru minister jongi lala ban penurlong bangin penpoi ekari scheme hapo ki census town hapo ka state kejongi ru punju kaum gadai kaba minun kam tam gading jami nandu ba kha hadu kasi gadiya minun kam ya ka hangne po gane ka Nongpoh area jumi sisa ni sem sitom hadu kata harwede ba ka bang umdi namar kis ka banang mi kisi kisen ka kisong ditau kinang roy ki school kinang mi ki officer ka kinang mi but misam sitom sisa kani kajing don jong ka water supply scheme ka ba nilayo bro siata kamla su ban kambiang ya kajing don kam kajing habar ka kajing don kam
ke nre hakani kasi ilalong sisya kita ibadantok hadu kata-kata ba ni layo ya kani kakabuk sia ba ni layo ya kani kaskim kaba ngin sayo ban pen kita PG department kan sapan poi ki bam undi ha ki tulong yin ke jogi talade sisya ke di kerku bakrau ni de ban ayu aiden ni de ban semua si kade ya ka PG department halor kane ka skim ka ba gelapan mang na ka banta jonga joki hakamra terekam jonga ba kenduk da ka jisuk ya da ka jikit kre hak ba ikwa ba jo I ba ka skim ke ban longkam hak ba ngiyo e ka sanction na ka ka skim. I'm very happy we have here with us also who have really worked hard for this skim, and I want to thank all the officers here today. Kombada, our chief engineer, we have here with us the additional chief engineer. We have here with us the engineers of 2 divisions, Nongpoh and Ngwss, and all the officers in the department. I want to give a special thanks to you because I know each one of you has been a part of the success of the department. And we are here today, we have laid the foundation of this scheme because of the work hard that you have put in. You have put in your head together, and that's why you have enabled us to be here today and to lay the foundation stone of Nongpoh water supply scheme, Kreta Nongpoh water supply scheme. Now, I can show you that besar barat bak ki wei di department ni rakam ne ki terang jong pi ki kerja lang jong pi ni tip kubang kredi emang berom bak kade sisa kacing kalau kam hadap kata ya ka cooperation ya kaji terang jong pi paro nasukman hadap kata ka bang yo ka lat be don mata ba ka mission jong kari India ka mission jong ka state government bat kata ka mission kalong ban penpoi habarok di treu ye jong kino shong ki bashong ha ka ni step e jong ni hamme kalaya I commissioner secretary dapat mau ini but less than 1% ni don ki long yen ki bayo hashwa ya ka bagin sedang di KJM tang ko basau hajar samspa sampau tuli ki long yen ki yo na kor jong ka PHE hashwa bagin sedang di KJM bagi sopan mata ba nila cross ke arlak Pahuh ki longging ki bayo mata kade ka big achievement wat lagi 4 poin mat saka thong ko ikwa ba 100% ikwa ba tun poin ni panlak ban poin sata regi sopan ba itu epi ba nila ya tres tong kakala bagi suknat ba itu epi ba kumbalong mata hakabede ba ki sanction ni scheme Ngila yung lot barok sanction. Natry nga makalam namin. We have fought all the sanctions with regards to DJM. Ngila yung lot yung sanction kembali DJM kumalang menta. But na day yang kembali ka sanction. Ngila poy siya ka 100% ban yung sanction di scheme DJM menta. Isok man hadok kata-kata hangka ba ngila poy kini ka achievement, big achievement. Haka bakong ka state government ngin sa poi ngila poi la dalam sa wal malah hentai dari most probably ngila poi 100% haka ba in terms of scheme sanctioning on the DJM. Nanti whether I deserve to get the credit, but I want to tell you the fact that with regards to the DJM implementation in the urban areas, I have really worked hard. I have written 2 times a letter, my DO letter, to the Jal Shakti minister, requesting him to allow JJM to be implemented under the for the urban people, for the urban villages. Minister berkurang jadi key officer nama kita, key officer itu langsung hai kita kemudian mentai belum si Commissioner Secretary ini dan something menteri. I would like to place on record my sincere thanks to you. That is a fact that I keep on calling you every week.
Lalu selong dari sifun budin yang dili tambah bagi hak ni ada ni kono. Maranga ngadu siap tu dia melakukan tadi. Baik bah, nong selong dia Nongpoh si kajong Nongpoh tahu ni kalau boleh ni area. Banding benda rumah mudi. Dia persang betul ni kami. Dia boleh som lagi lo. Kita mungkin semua bahan untuk baik. Boleh som lagi lo di parani phone yang kadang berhenti dengan persang mo. Dia putih, nak puas. Balakam no kumno sensus tahun. Ni beliau. Kumno mau dari ini Kristus bah kolektif effort. Balik di luar di longging lu try like mau di luar di mau le pasang kan mau le di luar di tiba jadi persang ini berlewat tidak ganti bakal akan beli kita beli kalau minta tu ni long kumulong mana resmi ia benbu ya mau nonggu foundation stone mau nonggu bansan no keteneka projek kerja kalau lagi dari tempat nanti kalau pala siswa lain Klur man perkat soalnya Klur nak saya yang dikmat soalnya bukan lo dari sini jadi dinot namanya usul kalau dia pak isnong dari kelabun dari Mang kepala jadi tak tahu tadi kali kontrol nak bukai baik nak isnong jadi kepan nak kalian berjungai di orang isnong dari kebenaran ini tidak jadi kolektif ini dalam isnong bagi kuat akan berpikiran to ensure that this scheme has to be completed in appropriate time. So Nongpoh lam baru na bukan di stong kibahak apa urusan nadu na mau tu satu sebuah sambala di Islam basidu sanongkra dari ai jadi Islam kiban yo di kontoi na dari ka umbang di Ngitip greater Nongpoh water supply scheme. Ngitip yang baka jing sanction ya ke scheme hakipot juga deh Nongpoh combined water supply scheme. Way back dalam berkelah di hostnya ada dulu ada nyo. Nanti kepor layo sanction bunga NSPN buat bunga menteri di Cibun kiloming belajar jumlah toy lembah jodoh skim membamudi kasus kedai nama. Harga jing ya itu di por kiloming kita nangbun, kita senang kita nangbun, senang kita nanghe. Kata kita di Indonesia ini kita Tuesday jom kita senang kita di dalam kita. But kalau penolong bah terhadap diri kedua. Ka Nongpoh hi kedai ka wei negi jaga kiba kedua bahasa kisah Nongpoh malai lo. Ini kisah. Kedai kisah. Ngai dero ngasa apa maksud ngasih pun deh. Mana kedai ngasih pun deh. Kau kisi ini mentang anak sebab kada yang berkam. Kita disnong juga leston dari telonggung dari sini mana nanti banyak pendapat Senang dia tahu kilom sen melakukan dia. Lalu saya ada kata disenti kemudian ini tidak bersang bermudin bah jadi banyak nang keskin kebanyaran lah tentang itu. But ngasokan penpau itu semua kau terbang ya minister orang berom jadi Pak Rektor ya menteri orang baik yang berjalan ya di officer juga PC department Ibakkan dah syok thai, hadir bakal agam garanti, banginlah bangiyo, berkreasi yang sikit.